Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar bersama Maci Ramlah Abdullah. Ayat yang ke-75. Masih surat apa ini? Sabah ya? Ayat Ya apa Pak kemarin? Ustaz. Iya, meneruskan yang kemarin ya. Surat Safat. Sabah, Ya, iya. sambung. Sambung. Udah nampak tulisannya belum? Tulisan dah nampak tapi dah hilang balik ni. Udah. Sekarang udah ada. Okey ke. Iya, silahkan Maci. Ya Pak Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama Maci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Ya, fala ni'mal mujibun. Fala ni'mal mujibun. Kemudian. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Silakan Maci. Waja'alna. Berikutnya. Wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kemudian. Wa tarakna alaihi fil akhirin. وتركنا عليه في الآخرين. Kemudian. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuh fil alamin. Kemudian. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu min ibadina mu'minin. Kemudian. Summa aghraqnal akharin. Thumma aghraqnal akharin. Kemudian. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Iz ja'a rabbahu biqalbin salim. إذ جاء ربه بقلب سليم. Kemudian. Iz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Aifkan alihatan dunallahi turidun. أئفكا آلهة دون الله تريدون. Kemudian. Fama zannukum birabbil alamin. فما ظنكم برب العالمين. Kemudian. Fanazor
فنظر فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في فنظر 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 نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم. Kemudian. Ulang lagi Pak Ustaz ya. Boleh Makcik. Fanazar macam mana? Fanazra nazratan fin nujum. فنظر نظرة في النجوم. Kemudian. Faqala inni saqim. فقال إني سقيم. Kemudian. Fatawallau anhu mudbirin. فتولوا عنه مدبرين. Kemudian. Faragha ila ahli فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. Agak kagok ya Maji ya? Ya. Agak kagok, agak susah. Terus bagus. Malakum la tantiqun. Malakum la tantiqun. Kemudian. Faragha alaihim darban bil yamin. Iya. Ini ya. Faragha sebentar Maci. Takut gambarnya nggak ada lagi. Faragha alaihim darban bil yamin. Kemudian. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Kemudian. Qala ata'buduna ma tanhitun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Kemudian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terus. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Iya, kemudian. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Bagus, terus waqala. Waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Salah Pak Ustaz. Betul. Ulang lagi boleh. Waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Bagus. Kemudian Rabbi habli. Rabbi habli minas salihin. Iya, kemudian. Fabasyarnahu bighulamin halim. Iya, kemudian. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni. Iya, Qala Qala ya bunayya inni ara fil manami anni
Fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Iya. Madza tara. Terus qala. Qala ya qala ya abati Iya. qala ya abati if'al ma tu'mar. Mantap, Satajiduni insyaallahu minas sabirin. bagus. Kemudian Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim iya, kemudian qad sadaqtal ru'ya qad shaddaqtar iya, nyamber. qad saddaqtar ru'ya Iya. inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Balagul, bukan balaul ya. Inna Balaul, hadza balaul, bukan balagul. inna hadza lahuwal bala'ul Iya, mubin. balaul mubin. Kemudian Wa fadainahu bizibhin azim. bizibhin azim. Kemudian Wa tarakna alaihi fil akhirin. iya. Wa salamun ala Ibrahim. Iya. Kadzalika najzil muhsinin. Kayaknya tadi nggak ada wassalamun deh, salamun doang ya. Ada wawunya nggak? Salah Pak Ustaz. Salamun ala Ibrahim, nggak ada wa-nya ya. Salamun ala Ibrahim. Iya, bagus. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Kemudian Wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas solihin. kemudian Wa barakna alaihi wa ala ishaq. Wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. iya. Wa laqad manna ala Musa wa Harun. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Iya, minal karbil azim. Terus wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Iya. Wa atainahumal kitabal mustabin. Kemudian Wa hadainahumas siratal mustaqim. kemudian Wa tarakna alaihima fil akhirin. Salamun ala Musa wa Harun. kemudian Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahuma min ibadinal mu'minin. kemudian Wa innal Ilyasa laminal mursalin. Idza qala jangan liqaumihi id qala liqaumihi ala tattaqun. kemudian Atad'una ba'lau wa tadharuna ahsanal khaliqin. iya.
Allahu rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Bagus. Kemudian ini maci. Ya. Malakum. Ya, Pakai maci. zabu Pak Ustaz. Ya. Pakai zabu. Oh, Sebelumnya. sebelumnya ya. Sebentar, maci. Sebentar, maci. Sebentar. Lanjut. Ya, lanjut, maci. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fakazzabuhu fa innahum lamuhdharun. Iya, kemudian. Illa ibadallahil mukhlasin. Kemudian. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ilyasin. Iya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Kemudian. Wa inna lutal laminal wa inna lutal laminal mursalin. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Kemudian. Illa azuzan fil ghabirin. Iya. Summa dammarnal akharin. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Kemudian. Wabillaili. Wabillail afala ta'qilun. Kemudian. Wa inna yunusa laminal Mursalin. wa inna yunusa laminal mursalin. Kemudian. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Fasahama fakana minal mudhadin. Mudhadin. Ya, mudhadin. Fasahama fakana minal mudhadin. Mudhadin. Bukan mudhabin ya, Bu. Minal Mudhadin. 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 Minal mudhadin. Ya, hadin. Kemudian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus. Falaula annahu kana minal musabbihin. La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kemudian. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Wa ambatna alaihi sajaratan min yaqtin. Idgham bigunnah. Miyaqtin. Miyaqtin. Idgham bigunnah. Ulang balik ya Ustaz. Ya, boleh. Wa ambatna alaihi sajaratan min yaqtin. Kemudian. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ya, au yazidun. Kemudian. Fa'amanu famatta'nahum ila hin. Fastaftihim ali rabbikal bananu walahumul banun. Walahumul banun. Kemudian. Am khalaqnal malaikata inna sawwahum syahidun. Inna sawwahum syahidun. Terus. Ala Ala innahum min ifkihim.
Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Kemudian Walada waladallahu wa walad waladal waladallahu wa walad innahu. waladallahu wa innahum lakazibun. Astafal banati 'alal banin. Iya, bagus. Kemudian Malakum kaifa tahkumun. ya malakum kaifa afala tadzakkarun. Afala tazakkarun. Kemudian Am lakum sultanum mubin. iya. Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Iya. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Bagus. Terus Subhanallahi amma yasifun. Illa ibadallahil mukhlasin. iya, kemudian Fa innakum wa ma ta'budun. Ma antum alaihi bifatinin. iya. Illa man huwa salil jahim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kemudian Wa inna lanahnu shaffun. iya, bagus. Terus Wa inna lanahnul musabbihun. Wa in kanu la yaqulun. kemudian Law anna indana zikram minal awwalin. Lakunna ibadallahil mukhlasin. kemudian Wa kafaru bih. Fasawfa ya'lamun. iya. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Kemudian Innahum lahumul mansurun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. kemudian Fatawalla anhum hatta hin. Wa absirhum fasawfa yubsirun. kemudian Apa bi'azabina yasta'jilun. terus Fa iza nazzala nggak ada tasdid. bisahatihim. Faida nazala, nggak ada tasdid. Faida nazala. Fa'iza nazala bi Pendek. Faida nazala bisahatihim. Fa'iza nazala bisahatihim fasa asabahul fasa asoba. Soalnya pendek. Fa'iza nazala bisahatihim fasa asaba. Fasa asabahul munzarin. Iya, terus bagus. Watawalla Anhum hatta hin. Kemudian wa absir fasawfa yubsirun. iya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Maci. Bagus. Hebat.
Terima kasih Terima kasih. Makcik sudah mau belajar ya Makcik ya. Terima kasih banyak Mudah-mudahan Pak Ustaz. sama-sama Makcik hebat-hebat alhamdulillah. Tinggal tajwidnya Alhamdulillah, dimantapin nanti. astagfirullahaladzim. Ya, nanti lepas ini saya nak ambil, pagi tadi saya dah baca Al-Mulk Pak Ustaz. Ah Yang ya, Pak Ustaz kirim tu kan, saya tengok ada dua-dua saya tengok. ada Nanti lepas tajwidnya ni ya. saya nak ambil Al-Mulk saya balik, saya nak masukkan tajwidnya sekali ya Pak Ustaz. Ya boleh kan? Boleh. Nanti Alhamdulillah. makcik nak masukkan tajwidnya sebab saya punya tajwid kan hancur tu Pak Ustaz. Tapi bacanya udah bagus, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. sikit-sikit masih banyak yang salah lagi Pak Ustaz. Itu Saya nak belajar lagi. anak cucu pada nggak ada di rumah? Sendiri Ini aja? saya tinggal seorang. Tu saya ketakutan tak berani ngaji kat luar, saya takut. Oh iya. Tapi bagus, sinyalnya bagus. Ya Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak ni saya kat bilik Pak Ustaz, kat kamar. Oh Jadi ni kan iya. kononnya nak buat video saya tak apalah kat luar sikit. Iya. Saya tak berani kat luar, nanti orang ingat saya banyak duit. Iya. Tapi Ya. di sana nggak rawan kan? Nggak rawan. Jangan Pak Ustaz, Oh, ada banyak Pak juga. Ustaz. Oh, Saya iya. pun takut. Ini anak-anak saya kan tak ada ni, semua diorang pergi niaga, ada yang pergi niaga, ada yang kerja kan. Jadi makcik tinggal Ya. seorang. Saya takut. Saya temenin jauh dari Indonesia ini ya Makcik ya, Masya Allah. Ya, tak apa nak buat macam mana. Ingat dulu saya ingat nak pergi ke Endon, jadi dah jadi corona ni langsung tak jadi dah. Ya, mudah-mudahan nanti coronanya hilang ya Makcik ya, koronce. Ya, mudah-mudahan ya cepat macam sedia kala balik gitu. Amin, mudah-mudahan ya Makcik ya. Alhamdulillah. Ya. Makcik, terima kasih sudah mau belajar. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.